Housing. Housing. Tersebut. Papen biang pada ikon binar jong ke youth belum ucaman jong kini program kini kasih. Aku beli ya kira orang baru. Bukan lang mata kasih bertam-tam di badan hangnya rentan rengkaparnya. Baru penting Tunggu XMLA jangka dong jangka time be jujongi Basali tunggu XMDC jangka Motion Consultancy Kong bada Uwe ni dong yalam jangka parti SPDP jangka state di berak away pada bala teh stam magini ki sini ni Islam bala dan bala lej berak nam jangka Motion Consultancy ai ko lagi no git kam berak jangka block level Bubu Mel, kum Presiden, Baba Akhe, kum General Secretary, Didi Montgomery, kum Presiden jangka Women's Wing, di Secretary jangka Women's Wing, Padang Aloy, kum Youth Presiden jangka HSPDP jangka Motion Consultancy, Bapan Diang Sasisin, diberi Convener jangka Parti jangka Youth jangka HSPDP atau Motion. Hai kublai ya para pinang kitam jangka parti pinang kitam hatisun baper hai kublai pinang tre ki sinang baper ki kisop unit ki beri pinang kitam jangka parti ada seperti para kublai sebut nam tadi tre sinang bajongpi kublai sebut nam tadi tinggi bajongpi ya kublai sebut nam tadi tinggi bajongpi ya ke parti buat kublai sebut ya ke tre sinang bajongpi berketing sana bajongpi Pertam-tam ya pi kipai pa para kinong sinong jok mosun kangu kadam nakaliang gojonga panakaliang jok yeng kasem gojonga ni ai sepi kinong sinong jok mosun kuda sibur pat gerpang-gerpangnya ya ki khat khandai aja tam ibal ai ko buat ke bakordor gojong ti aga parti HSPDP nam tajunga kumupani dia jok parti HSPDP na ai ka jeng kuble ya ki nakaliang gojonga simen panakaliang jok yeng kasem gojonga ini ipa Ihman di para pilot juga, berperok di bahaya ngasam juga, ni ai ka jing kublai songu ya pi perok kinong tap buat kinong kerjaan beri. Kublai menangkar ku kedor ya pi, menangkar ku kedor ya ke parti, menangkar ku kedor ya ngah kumu paniti kumu MLA, unong yalam bapi lajir, banganang sarai, banganang bangantrei, ya hikam di berasa barok. Lapan pa ka jing songu. Seperti ai kublai ke bakam ketangru ya ki arlai kili di parti kublai kresitam bangin urang ya ke jing angnot ke jongi bari ke jing angnot joka parti ya SPDP bari ke jing angnot joka paiba na ai ke jing kublai ke parti UDP presiden bari ibal ai ke jing kran mene bari baro tiba no kitam de parti UDP di bulan hamne hadin uke sibun namta ka jing sibun ka jongpi namta ka jing pakat ngai ka jongpi namta ka jing Long di pelaku lagi jongpi bantuan dari bantuan kerjaan yang aku mukani dia. Tapi juga ban ai ke kerjaan yang parti HSPDP akan di election kepala dan komisi pun bagan item bagan di trelang gojongi kamjai dalam ini kuar kepala dan hendai kepuar kepada pada dan kejingstam batang ni sakama minang ya trelang nak kepuar hadu kipuar di sawat nam tak tinggal kapha kami yang paiba nam tak kapha kami yang jangka dong kapha ini berok kowe Kapan pa ro kajing sungo kajing ai kublai ya ki no yalam do kapitiap wala da kimdan lang mata hang ni ro idan betul kan ni badan mata hang ni kapan pa kajing sungo kajing ai kublai na do presiden kajing kino git kam barak kibal ai kajing kesan ya ka parti HSPDP kajing betul ai kajing kesan yang aku bukan dia karena bu yang ro stasi yang kajing kepat na kaliang betul betul jur na kaliang jong ka parti pinang ya duai nam ta jong ka parti pinang ya duai ro nam ta jong aku bukan dia Banginang lah leban yang iki kam kajing angnun jong ke konstitusi kajing angnun je pata kajing angnun je kilokme kajing angnun je samla kajing angnun je kilokpa kajing angnun je ki kena school berpihak ibarat ki jongi batum jur ya kajing angnun jong ke ri barok kowe kecelai barok kowe kejateriu barok kowe Bulan kajing duai, ini kam, bernasno ba, abang yelam yung pagba, lalu bang ikrei, ya kakam pagba, kamday kajing start brio,
marway kepala ban le nan ni kebang ila ban Champang dengan extrem berkati kecing start play berkabar keba nasional dan keba pasio berkeba aibuat berbuat keba lakba aibuat yang ini berbangi lak benam UI berbangi lak benam Champang di kebun di sinon kam di bakum kejelah berkuai gidan kam berkum di nong sinong jong kemau sundur di berkuai kebangi gidan kam dalam sukan kenal yang sasisian yang tumbai balik waiting ilakan mele gelomba Tarik nilai yu suap kecingcam, bat nilai yasa nilai kemen, dan kepala yam bro, dan kepala jauh umat, dan kepala yasan kecing yam, kecing sosi, kecing yam, yu umat betul, kiri deki umat, jong kecing sopa, bat kiri deki umat, jong kecing sop kemen, bat kecing sopun mesin hadu kata-kata, nilai yasan nilai kemen, hadu kata-kata bat wow, sop kemen siapa kemal pasti. Karena ya kalau itu deh, kumbawa ibarat penting. Dan nak yang jongki, nak kata ikut umat kecing sobha, ikut umat kipat dengan mereka kata kalau itu deh jangan, kila ya yang pada kecing dari umat bersosi, bagi umat sosi kilat tu, haki dor umat jongki, pada se katu karena kalau long kumbah tar ya kado unut jongki. Kumbatar ikut unut kujong pi, kumbat hegum pejak ikut unut kujong pi, bagi kecimut kecing perkat kujong pi. Bagi saya kata, kembali dengan tanya pi marwai, tanya pi, kembali saya kata kajiar yang berkajiar kini kinong yalam tiba syakman berkajiar siu paipa. Kita kecing susi, kecing sokthang. Bagi kita kecing susi, bagi kecing sokthang, kita belajar gunung ba, ladang ilap hai din biang. Kamdei nak kadau, kamdei nasi kadau, kajing sotu bakla, dan kadau, kajing syak yalam bakla. Kajing syak ini panang sobha, kajing syak jadi bangidang ya syak ya kemen, kamdei nak kadau bangi syak yalam bakla, bangi syak sotu bakla, ni sakum jauh umat, dah kajing sosi. Tebar nadu ke aftarik terter, nasloba. Nila mat sibun ki ayom. Bagi kita ki ayom, raso basipang di ulak selam, sipang ulak sit, sipang di pada nomor surut di layak kemen, sasipang raso ki layak jauh umat, sasipang raso ki layak kemen, sasipang raso ki layak tunum, sasipang raso ki layak ro, sasipang raso ba. Kadingnya keren keba, di bahar rukom. Tinggal so mata naduk kalai tarik, naduk ke atarik. Pada hadap kali kekeliman, nilamat pun bahagia ayom. Ayom selam, ayom liur, ayom sit. Pada pun kita ayom kita bangimat masa habang kini kekeliman. Kita tang si benai duna, tang ar benai duna, kabangila job, jaga election. Ubu MLA jungi hadin ke election, ulah song sarong, ulah keladur. Trek siu pansim tang ya kapun ke jungi ro. Trek siu banyak keren yang iro. Ni phone ru sim siu, ni phone ru sim siu, ni text message ru besu pasu ya ke message ke jungi. Ni mut banyak kendu ya ru ni siu banyak kendu ya ru. Ba kidan ru ki baong ba. Yang ni ko ke message ke ana ba. Imat UM jungi ubayam. Yang imat UM jungi ubayam. Mentah kasih ngapa kenang bangan wan mentah hang ni bangan wan banyak kendu epi bangan ya tu epi banyak tempat yang banyak banyak tu epi banyak tempat keladur kali kekut ke junga kali kekut ke bangapong nadu per bangang ya election bermentar nang lajap wan pong yang kekut ke junga lalu bangawan penilai election ngalendum kemne ngambil senyum mentar nampak dek sepo US dan ni balik patung senyum ngarang long hikum ni kasur jonga rukonong kemne lalu pangatang basang bermanile election hadu mentar ngakren ni baju kasur ni ngampat kren dokumui tapi orang bangal lehe ngarak sengaja tu ngaso baratu bangal ngarang yale election ngalong kemne
mentai man nak kamrai kok hendiat nama ba naso ke sikit kamkia hendiat nak kadau le singala kamring le singala kamring lu kadur kada dan nak kamrai kok hendian nama ba naso ba sikit kakia de laimat pakitau pangan kala pelaki berkelas kebahas dengan laposan ke Bangala, Bangadon kebut kebor, ini posang berkelas, ini berkelas ni udah, ngapai kelas hitam balak kat kenika arta. Sebab kawai, apa benda tu ya tiba, kiran kiri reporter, berkiran rut pajak kebuan keli yang kiong yang aku beli, kiong pisau kumno hadin berkila job yang election, kiong pisau kumno hadin berkila job yang election berhadin berkila yo ekarisol. Nak yang ujungnya itu hak yang ngamdon kanu kecil soper, ngamdon kanu kecil soper, hadin bangala job ke election. Nama panadi nadu bangawan menilai election, ngadon ni kata kacing temu, kacing priang baladangi job, urut kaburam kade supai pa, kamdai kacing job ujungnya baladangar yang bro, kade kacing yerem langhi, barangan priang yang kata ngamdai bangasong ini. Dia lalu bangga job ngamdan kata kajing soper tu kata ngapiang ya kata kajing job nasungu kurang yo pai pa naso bagai kajing job kajong pi kadai kajing job kajong pai pa kamdai kajing job kajing job kajong magwe bat pangaso sarong ya kata dengan dadon ganu no kajing soper dan bangaso kalau dan bangaso he no alor kata dan dari tahun ini ngapa pama pai pa let's say kadon kata kaba kidon kipor kiba ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi kidon kilidar kiba pun ngamyo pangan sim kidon ki pajban kiba kipun ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi dan dai la ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi ro ngapa bat keno ngapa bat kepada pi ngapa bat so sapi dinong song sinong bat kilidar baro bala ngamyo pangan sim ya kapun ke jongpi so ha wan nomdan ke tu tu bakla Bangadon ke jiso sarong dan ingadon ke jiso he dan ingadon ke jiso hamai ngamai bangam sim ya kapun. Ladang sim ya kapun nakwa ya makin dalam ke jiso tu hendian balik si UMLA jongi ha ke jingpun kam dipun ke jingnan kam juga konstitusi yo let's say idang don haki kamra jongi minister banyak keren nam taka ha kami jongi konstitusi yo let's say idang syong beti officer banyak keren nam taka ha kami jong konstitusi dan yo lesi lang don hatinu kinu meeting iba kia keren nam taka ka ha kami jong konstitusi dan yo lesi lang don hakinu kinu kicaka iba ngia keren nam ta kijingan kam kiba pun jong konstitusi andre ya ba imsim ya kapun kam semut ba ila kaladur lani ila sohe lani ila so sarong lain ila somen dan ipa bagi event ni pai pak juga konstitusi nama apa kemesim kejongan kum kata ke jinglong kanom dan kanom rum mental dan ngatir bagane ikhtiar ke PI kane ke buat ke PI kamdai ke buat ke jungah kane ikhtiar ke bangadan ke khasiat ke bangadan kamdai ke bangan susin himanga kane ke ikhtiar ke mapi ke PI bad ngadai bantit ya kamram kajunga. Saya kasihin ke mga kren ng kong tipo assembly. Kung meron nga siya iba kadang ikalab bangin ya kren bangin panpaw ikising dan kam. Na kren ng kong te mga kren spang ka-address yung gobernador. Pada mga kren spang ka-address yung gobernador. Niya kren ni spang ka polisi yung kacela. Lali kibang yung text state polisi. Kaya yung promotion doon pala kita no kibang ba. Pala yung kren penbani sektor. Kren penbani kikmo pa ilan wak. Karena kren berbanding dengan tourism, paling keren standar konstitusi. Jadi kemudian hantai, kadang hilang karukan, lalu makin keren standar konstitusi, lalu keren jadi lengkap kepada berkasiat, berkajelah, berkiwe keren. Ini apa yang kau kemudian pengen keren hantai apa kakon hantai apa assembly. Pada kapakun masuk baliknya, kau kibabur nanti kibabur kita hidup seorang bah. Bukan keren kita kijing tam dijungi, bukan keren lesi kita kijing tam juga senang dijungi, bukan lagi kita kijing tam juga senang. Dengan itu tiba, kau perlu baik, berkinang kesan jangka parti SPDP, jangka mau sudut perok kawai. Bakalong kumni, bang ikran hapo assembly,
ni dan por tang 10 minit badapo ini 10 minit ni hapan kren siu kat bangila ai nam ta junga kadang le kasin ka banikong ban ngaso thu ba kijinon kam juga konstitusi kidang bun hadu kata-kata kidon kisinong gi bangala yo bangan gamangan jar keten kidon kisinong gi bangatit kidon kijinon kam ngam yo bangan jar keten nama kapor kamsya ngala susim bektok to kiki koin ban ngam yo ai bangan kren kumne ngala hapan supule no nama bangapa ban kan kam stet nama kibun palat kikon jong ka mo surut konstitusi ki bangi hapan kren kiwei kemale kiwei minister kini kren spang konstitusi kren bektang spang kaskul dan itang sepang ga lan itang sepang kasurok dan ikren tang sepang ga jinon kam kiwei atli jinon kam ki paskia nama ngaso balik si konstitusi ki balak hambet ki balak hambiang dan ikiba jinong yalam ki la don teng te atem laitem jinon kam su ban kren ikbubun ki jinon kam handai lam ta junga abang apai sa kemau sundut ngai kemau sundut kadang sa din leng kren bat kidang bun ki jinon kam nadu lagi garo area nanti nariang dem halu kiwei jinon kam halu angkai hamoe hangkai siliang wablai kani kapan kanong try ko jungi hangkai kapedeng kani kalengam area jungi ni kidang bun sipun ki jinon kam ibang hapan sumension tangkap lu kani ba khamsat sakmat lu ten jinon kam juga konstitusi ban ngapersang pangan pensong hangkai hapo assembly ban ngapesam pensong te for government ban pakai jela berak kawai ban bakasir berak kawai kandukut yang konstitusi kamat kini Islam berat dan ini dia training kadang pengingat budin yak ikam kita sakdin batngin ya pesang kadbala bani paso ya government pengilang bekam ni kini jinok kam batsoha lar kolong bala bakin ai ke sanction batngin ya ban penteri kam para kaju bapor bak kodang batkelingam sun nasuka bani tu yaki bangila yo ri kuai ka sanction ka bade ka PMGSY kata nado nang ni nanong daju ka bapenia so angkai ha dorang re kata ngilang yo sanction lagi ni si ke baladan kate ru ka kuai malu mala sedai tur tam spokrur dona ke spokrur dona abada hakini si ngai hakini simna nai la si sa tandar no ya kate bakawai pada kakam arteli school Batuma atli kisura kepada salang skim kepada nanti napo NEC kepada kemasan pelur duna sampur papo kalang kateru ilang sudah beliau sanction hari ini kini kini kebaladan. Ngaso kita si benai kam kita ngalong kamu MLA nasi kilak benong bangalak klet ke konstitusi ngalak sarong. Andai nak kalian bercenggang OIP ngai ke jing songu ya ki bara kila saria pakai ai ke singi jangan bangai ke singi ro ya government bakal snap lan ya ki buat ki jingnam ke junga bara po masih benai tam nila wara sanction ha po konstitusi kumba belum mela ka bat poi kumba drepo klur belum mela tek surak moe sipo klur ke surak nong daju sedorang gre pada kumbasan klur duna ye kini ki atli school berslam malung malangi rajan poi sekanyo posan prokuror hakini ki sinai tampa ngilo singi ngida no ko kornai tengah kita kita sotru ba ma u emele joki de wala le tante ula jak no sisi selong ula kret no yang dengan kita so yang kita so sinong ba utri kamram ule kamram ba udai banda kumu mat manang ta hadin kata kumbak diri ini Natrai di Jingkre yang buat konstitusi sama ni asas lalu ba ki orang nak buat macam ni semai mengambil yang tahu dari mat ating yang ki kino tri parti sing yo ting yo adalah dum yo ma yo bergat kali ke surat tu kemangan cepat macam surat itu Asia Bari surat yang tu Asia Bari asep Jingkre asep kali ke Jingkre Andai hadu yang bakum lalu kali buat buat sekali orang yang datang switch off dia siang tu kalau jejar kalau ketika yang sungai dia las kumpul nanti tamas senjam mas ngilang setenang panggil iba dorong kalau ya saja buat kumpa mengenai berbu kesedihan perlu di menangkap tu kalau bah ngong iba selabun selap subhan bendap no yang kesurang buat ngong iba Sobha ban check pa yaki specification lani te quality ba phili ban bot
ini pendap ya katkum tirukom katkum kepala ai specification lan kita kiboang karong kada ben kata uti moria be ben kata kimuri di bandong kumta ngana ong yu ya engineer put bahaba kijing tray di bandong katkum sanction katkum estimate katkum di drawing specification bangila ai nama bakale kapisa kapangyang kapte kapisa jono ane kadi kapisa jong paiba bakale nam ta kapha kami at jong paiba dia phi paiba ibentang ni kang ba sinong ibentang ni ngapa ban ong ya phi ba sampai lama phi kijing tray ba kijing tray ya kilo saka kidi banjat katkum di sanction ke bakian kamle ke bangin suele turmur nama ladang suele turmur kan kata akan sedikit sungguh nong ni yangi ku jangan itu ikun tiba dia ke konstitusi tiba nak kuih pada kalian belum intinya orang yang bagi target langsung kalau bagi pendap apa cuma 10 kilometer kasis ni yang kena surang dan dengan tip lalu layo lem pendap punta ni yang ai kita ni jemput mula bagi 6% iban dan setiap dia kena kecing tray ngasih itu nan pada kelas lang ya ngambil ihun ada kata ngapa khat ya kumno ngan saya keren yang nomor pengasyong itu ke surat nasuh ke kamta ciri kumba dari menteri dengan sedikit juk yang interior berkeren berbalik ke long kuntai dan dari ada kelabut ke specification yang kata minum laba dan seperti para kepada dia berkuih singkrai nagal yang menjongai itu ke surat mued ke jongpi ngala yang keren hapok ke assembly rupanya keren ruang teyu minister in charge bagi diban employee berkreya ketika surat para waktu ngapor ke pasca masa ke assembly ngakan mau imasnya ubari na preng ubari nasi man parado di kontraktor ulang pun di kontraktor berulang manrak sibun ke mesin bangi man pendep no yang ketika surau kabakloi ke balai bagi long di yang hadin ke session la kami opor gini visit ketika surau moen berlesengan sekan sepoi opor bangawan lang badi ni nam taban wan singot ketika surau moen ke jongsi badi bayar dia badi berkatahan garo mama hedek badi parlok ki jongsi ngaso tenan bakate ke surat ke jongsi nanti nak buat calang sedut serenggen sebab kita yo sanction mentah kita presajan berkiriman pendap no erate buat ngalaya keren baru chief minister berkiran sembakat tu tadi kini cingking di berang sakto dan teh buat rending rutin tu na data dua है bridge है और आपका पोस्टिंग पहुंचने से पहले रेंडिंग पहुंचने से पहले मैं अपना चीफ मिनिस्टर में बात किया उसके बारे में तो चीफ मिनिस्टर भी मेरे को बोला इसका लिखिए आप खुद ना आप खुद लिखिए मेरे को दे दो हम लोग लिखेगा कैसा उसको कनेक्ट करना है और वहाँ से फिर वह रेंडिंग से खाली तक कुछ ब्रिज में उससे खराब पड़ा हुआ तो उसका लिखिए हम लोग बात कर रहे थे जितना जल्दी कर सकते उसको कोशिश करता है balik bekas surok pada kepada siang rong rasa di jawaban rasa maka salang turun dim rong rasa itu sini चल रहे ना चल रहे ढीला होने से बता देना हम लोग जाके देखेगा कैसा बस को बोलो काम करें बंदरे वेटिंग बच्ची नौ लाउसन थियांग किला chat ken mau kuat bagi kan bab negara abang ibu yang kuat laउसन थियांग bar po umdang nila ya yam ya ke surok PMCS dia buai ke jongpi na umdang sedut laउसन थियांग bar sedut sejauh dia kata ke surok bro barang baklang imat kila kampun kinong tray mentah ini tiong kumno kampun kan nama kalau putih di upi kontraktor uang di pipa bandek kumno pendap di tray lengi le tray no hi na di uang yang apa ngapit lalu bertiga di election ni tinggal ni padi tu ya ti dia gila pak kampun boleh kinong tray bagi pendap no ete ke surang semua ngapa le mele kumta uang bangam padi tu ya ti mau kuat jadi nampak untuk nak pelajak di surau ke bagi lain. Sementara di surau berkinampun kinong tray patut kum kasing pular dung usai ibu kontraktor yang ulang bahapok lain lain ini untuk nak yang sah pun sah untuk nak aktiviti tray jong nak undang usai buat saya. Jadi gini ngapa di kinong juga tray area ru nada ti bakaduna kalau ni kipat bal ni kinong tray hamduna saya sulam kena bangin yaban budin dia teki singgon kap. Kita di bangga apa betul nak kalian sungai berkumpul nyui saya taxi plan ke bangga lengiadon kami di bangga siang grey dia kasih AC rendor ini ya budin
Pacibun kijing duna hangkai ngelai kren batu doktor balik sekidun yang proposal bangin penong nak jaga nika CAC kan nika CAC ringgo nakalai po jingkia syak sampo jingkia badia kata irut minang yang putih batkam jadi kebangi syong thai tenaga yang kejunga syabangan syong lani syabangan perkut ngasupak menpesuap yang saki dinong yalam jong ke parti ilira kejunga ibaye janga kinong syong sinong badia pi korok kinong syong sinong ladang amyok bangan sim de kapun sobha wat nam so si sobha wat nam diau pat sobha wat nam ong bu emale jungi uklan ken kor pat u emale jungi uklat de kakamram kabu ude banle sobha to so tholem bale se udan hakinur kinu kam iba uya kren nam ta ka konstitusi hande ya bangalai ngale su ya pi bangalai abang ngamdon kam ngap ngasim de kapun mentah hangleru ikut kino motion ro penganon hapok konstitusi mana penganon kani penting ro ane por pengayang mentah hangne idon kumbasan teli kimiskon disibet kin saong kumno mati saong yang aku sarong saong yang aku bodok ina soba no yang ki basoba majlok bayasa majlok tepat dan kino alam nadu meni pada soka berkerpat ye kino alam jong kaparti ba pin soba banyarap lem kumangalakkan nado basang bangin tren nam tak konstitusi bangin tren nam tak hakam ya jo konstitusi ngan nam lar bangan tren marwei ade ngan dot kam ya kapti kamon kapti kadiang bacongti ngan dot kam ya kapti kamon kadiang jo kilong kui ngan dot kam ya kapti kamon kadiang jo kilong pa ngan dot kam kapti kamon kadiang jong kinong se jong kinong yalam sinong jong kinong yalam yang paper jong samla paper kita di bangin ngan dot kam ya kapti kamon kapti kadiang jongti